الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hambuk dengan mga anak sin kami ari halaw menamu. Amin masih lang tanag bibiyak sa sin pakarajaan sa lagu-lagu. Amin sa halka-halka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amin perkala pag-agama. Biyahiyaon yari siya dimil kato patumtum waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ako makita niyo sin palsukuan na to pakanya na ako magpalugay tukbal ko siya kato taniyo wayron na lugaing daing kan Al-Talib Abu Sa'id Ghani فليتفضل سيادته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فمن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Mula-mula in pagsarang sukulan tama Allah subhanahu wa ta'ala in masing-masing kita iabot maallaw ito hatawakan mawaktu itu sabab niya min mga manusia in baya makaabot maallaw ito hatawakan mawaktu itu sumagawa insa na piabot Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan sa mga palanggungan kami maagama Islam baya kita atawakan gay baya tantu-tantuin kita matayro masabab ili usalta in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala nga hinangsin ka kahinang panhoan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya tahinang taluto maallaw gana-gana sabab niya min mga manusia in pinaindaman nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa insa eda inusal makabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala main ka in maksud sin kita may tumadunya in nga hinang sin ka kahinang panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala na usalta in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in nga hinang sin ka kahinang ikarida makita Allah subhanahu wa ta'ala sabab in Allah subhanahu wa ta'ala ya panjari na bangsa din makabangsa manusia in malingkan magtag-ipon maiya maparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun insa ako agpapanjari bangsa din makabangsa manusia in buat malingkan magtag-ipon makatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan sa in tiap-tiap min kita in subay usalta in mga kanikmat-nikmatan pamaindam makita ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bang atat kala in mga nikmat itu tiya in usalta makyaban siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantuin kita magsusun maallaw gana-gana sabab in pagsusun layan pa gay natuan agmumpatin pagsusun maallaw gana-gana naay insubay mapatut hininang di kayo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu insubay usal na in mga kanikmat-nikmatan pamaindam maiya Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya tahinang luto mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palanggungan kami maagama Islam ngalo tabi pangajian makallam sin Allah subhanahu wa ta'ala maka
masunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian nasihatan kami mula-mula ingin hawabaran la tunpawi kaam. Menjadi mga palanggungan kami maagama Islam. Alaysa sabru miftahul farj. Mainka inka sabar kunsi sin kakulogan mapuasin kasigpitan ay bimakna atat kala hindi kayo ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala piatakkahan na bala tantu-tantu insubay sabaran na intiap-tiap bala piatakka maiyah sabab intiap-tiap makhluk piapanjar Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu patakkahan na bala na atat kala kasabaran na intiap-tiap bala patakka maiyah maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala sabannal tuod intutungbasan sin mga sigalang magsasabar gayta bista in pahala na masabab angay masabab sinhika na. Palanggungan kami maagama Islam insubay paniyata in kasabar sabab in Allah subhanahu wa ta'ala la sa mga sigalang magsasabar. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbus sabirin. Sabannal to din Allah subhanahu wa ta'ala la sa mga sigalang magsasabar. Palanggungan kami maagama Islam subay paniyata in pagsabar sabab in Allah subhanahu wa ta'ala la sa mga sigalang magsasabar. In panilaw niya mari makita in gaybaya kialasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu insa niya ay bimakna in kemun manusia baya sigalam kialasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa gay sigalam ngahinang sin kakahinang panuhoan masigalam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan na ay atat kala piatakkahan sigalam bala tantu-tantu gaya da sinabaran hangkan sa insipat sin mga sigalam mu'min ijab tulia sabarah atat kala piatakkahan sigalam bala Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu sinabaran dah in bala piatakka masigalam na masabab sin kasabar dah tadawhat dah in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa mga palanggungan kami maagama Islam bang apabila kasabaran no intiap-tiap panisting makaah panandas makaah ya Allah subhanahu wa ta'ala maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. In insa niya makabista sin mga pahala sin mga sigalang magsasabar andain ba kita hindi kayo kisah niya di kayo danda majaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kanian na tagasaki insaki na piyagbaboy-baboy iya nabang atat kala patakka na insaki na gay na tasayo in magjato maiya sambil kaluasan inin samik na manjari pa iya Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya mikidua in pialaan maiya insaki na manjari ay insambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in syi'ti sabarti walakil jannah bang kabaya sabaran no insakino tadawhat no in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ti da'awtullah ta'ala an yuwafiyaki atawakan idwaakum Allah subhanahu wa ta'ala in pialaan maka insakino. Pinene tuan na insabaran na insakina. Hasupaya tadawhat na in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na saili tuan insubay pahantang ta ay bimakna insubay paniyata in kasabar magin hawabaran supaya tadawhat ta in ase sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang atat kala kasabaran no in tiap-tiap panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala maka tantu-tantu mapuasin kasigpitan iya nakakulogan. Pokok mga sigalang magdaman-daman, pasbir pala di ka ba'dahu faraj. Na magsabar ka,
tantu mapuasin kasigpitan iya nakakologan. Ay bimakna bisan gi ka kasigpitan agsandal sin musibah patak ka makaah sa masabab sin pagsabar no tadawhat no in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan kami maagam Islam in subay paniyata magin hawabaran in kasabar hangkan sa mga palanggungan kami maagam Islam panisting makita ya Allah subhanahu wa ta'ala in mga musibah in mga panandas in Allah subhanahu wa ta'ala na bangatat kala bangatat kala kasabaran no in mga panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu mapuas na iya nakakulugan. Palanggungan kami maagam Islam in subay paniyata magin hawabaran in kasabar sabab in musibah panisting makita Allah subhanahu wa ta'ala ay bimakna bang kita tinistingan Allah subhanahu wa ta'ala tantu in iya lasa makita sabab o Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ija ahabballahu abdan ibtalahu bang apabila kialasahan Allah subhanahu wa ta'ala hindi kayo ipon na tantu piatak kahanay na bala ay bimakna bang kasabaran na in bala piatak ka maiya tantu kialasahan na iya Allah subhanahu wa ta'ala sabab in Allah subhanahu wa ta'ala la sa mga sigalam magsasabar. Palanggungan kami maagam Islam andain ba kita inkabtangan si Umar okko na wajadna khaira aishina bis sabri tagasuway kami na in sa halap-halap sa lingkat-lingkat paglalahatan masabab sin kasabar kami. Palanggungan kami maagam Islam masabab sin kasabar sindi kayo kauman tiranan sababan ikasanyang sin paglalahatan dah ay bimakna insa niya pagjingki insa niya pag-inggit dah masabab pinaniya eda maging hawabaran in kasabar. Palanggungan kami maagam Islam bang kabaya halap in paglalahatan no ay bimakna paniyain maging hawabaran in kasabar. Palanggungan kami maagam Islam bang indi kayo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala may nakamaryalom iya kasigpitan mapanandas sin Allah subhanahu wa ta'ala may naka makaalum na ay bimakna kasigpitan iya miharijiki may tumadunya kasigpitan iya mihakaaluman na atawakan maryalom iya panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala may nakatiandas iya min mga ginisan panandas panisting maiya singan na kialo Allah subhanahu wa ta'ala hindi kayo min mga kialasahan na singan na anak na atawakan ina na atawakan amma na atawakan pungtina ina atawakan handa na atawakan yandas iya labay mapangarta na in kialo maiya Allah subhanahu wa ta'ala nabang atat kala in kemon itu tiya kasabaran no atawakan kasabaran na tantu lamud naka mamanga sigalam piyag alonan bariman mu'min sabab in alamat sin mga sigalam mu'min ijab tuliya sabarah apabila piyatakkahan sigalam bala Allah subhanahu wa ta'ala tantu sinabaran dah in kemon bala panisting masigalam Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang insa niya kasabar sindi kayo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu insa niya maiya in pag-iman sabab okko si Ali radhiyallahu an la imana liman la sabaralah sabab insa niya pag-iman sindi kayo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang insa niya maiya in kasabar sabab in pagsabar wajib matiyap-tiyap muslim manjari mga palanggungan kami maagam Islam in paniyata in pagsabar mamanga bala piyatak ka makita Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pagsabar insa niya makahati sin pahala na manjari pinainan kita
si Sulaiman ibnu Qasim oko na kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabrah in kemun kakahinang tahatiin pahala na malainkan in kasabar sabab oko Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala in insaniya maka bista sin mga pahala sin mga sigalang magsasabar palanggungan kami maagama Islam maka pinainan kita Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadmatil ula sabannal tuod in panagnaan sabannal tuod in pagsabar mapanagnaan dagpakan sin musibah ay bimakna subay paniyata in kasabar mapanagna andag pakansin musibah. Masabab ili palanggungan kami maagam Islam. Tubtuban kami na adjamay to. Bangnya min mga kaptangan kami in paddi mapangalebi ando ngamu kami kamaapan. Atawakan bangnya min mga in pagmakna kami in sa agtawa nga in ili min kalamasin panghati kami. Sabab in kami tiya bang ibaratan makan nakin ambogi palangan-langan. Ambogi ag-anad palangan. Masabab ili palanggungan kami maagama Islam. In agama tabi, agama Islam, agama magpaasob pinaasob. Masabab ili ako Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. In agama Islam, magnasihat tinasihat. Tubtuban ko na adjamay ito. Maid na ko malapal ka sila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.